Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Vice President wa Kenya Bwana Rigathi Gachagua uhanganye no kuteguzwa kuri uyu mwanya yabwiye Perezida William Ruto ko kumwirukana bitazoroha nk'uko ashobora kuba bitekereza. Amakuru ava muri Kenya n'abakoni nibura abadepite 300 bakusanyije imikono bayijyana mu nteko ishinga amategeko basaba ko Vice President Rigathi Gachagua akurwaho icyizere akirukanwa kuri uyu mwanya. Ikinyamakuru Daily Nation yavuze Bwana Gachagua ku cyumweru yavuze ko Perezida William Ruto akiga ko kumwirukana muri guverinoma ari ikintu cyoroshye. Avuga ko abaturage ba Montenegro bagaragaje ko badashaka ko atakaza uyu mwanya. Muri ubu butumwa bwa Gachagua yumvikana asaba abaturage gusengera Perezida Ruto n'agatsiko ke bakava mu mateko bagakorera igihugu kuko batatoreye kwirwa mu budode. Rigathi Gachagua avuga ko kugeza ubusabe mu nteko ishinga amategeko bidahagije, bisaba ko abadepite bajya gukora icengezamatwara mu baturage. Agasanga nta muturage ukeneye ko Gachagua yirukanwa kuko uwo mwanya wo kujya kubabaza bakabaye bakorera ibyo bemereye igihugu. Uyu mutegetsi nomero 2 mu gihugu yavuze ko nubwo atagijwe inama yo gushyiraho guverinoma y'abambari bayirodeye ngo utavuga rumwe na leta, yasobanura kumva ko byari ngombwa nta kibazo afite. Gachagua